anh ấy lại có David lại có sở thích cột tóc nhở? Sao lại có sở thích là tết tóc nhở? Thì ai biết, trước kia cũng cho em mấy cái bao nhiêu kit me lận đó. Hỏi ông ý đi. Hỏi tiếng Anh kiểu gì? Hỏi tiếng Anh kiểu gì? David, I want give you. Bên đời giờ là cơn gió ngang trời, mọi Can you người help xung me? quanh thay nhau cho tôi biết cô thắm không Đẹp về rồi. nữa đâu. So Đặt tròn beautiful. niềm tin sai người, giờ này ai khóc ai cười, Đẹp rồi đó. thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Tôi cố đem tình Sau này ông lấy vợ hóa ngang trời che lấp, bít tôi vẫn nơi này bít đợi tóc cho vợ, tết tóc cho vợ. là vì tôi quá ngốc nghếch hay là do gia cảnh tôi nghèo. Đây. Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên. Bao nhiêu ký ức một thời trở thành cây đắng một đời. Nhà nào sẽ sáng vây cưới lòng lấy sớm tối có người đón đưa. Hình dung theo gió mây ngàn, ngồi ôm thương nhớ bé bàng. Phận đời ngang trái. You look beautiful. Dẫu biết phân mình cay đắng nhưng cớ sao lòng vẫn buồn. Làm phu làm thuê làm sao mơ cho được. Ok, ra đây em cho. Thắm ngày nào bên Ra đây em cho. tôi nay khuất xa dần mất rồi. Nhưng mà con đó không cho được. Đành thôi Con lấy rồi. tôi phải quên. Tôi còn nhớ ngày cô đi môi lâm râm nặng nhẹ, cô vội trao chiếc nhẫn cỏ gương mặt cô lạnh nhẹ. Thời hẹn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh cô. Áo gấm đu đào con cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô. Cô Thắm ơi, một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm. Anh đèn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm. Yo'q, pochiz ishlaydilar men uchun. Men faqat yuraman pul sarflab. Alhamdulillah. Mashallah, O'zingiz yaxshimisiz? mana shunaqa erkaklarni hurmat qilaman deb ayolni boshiga ko'tarib qo'yganlarni. Da. Ko'pchilik aytadi, ana uyda o'tirish kerak, xizmatini qilish kerak, bola boqish kerak. Voy, bizani dinda ham anaqa ayol kishini o'rnini ko'rsatib qo'yilgan, bundoq qaraganda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan, kimdan birinchi otamdanmi, onamdanmi deyilganda 3 marta onangni rozi qilgin, keyin otangni deyilgan. Bizda просто ideologiya bor. Pochizlarni onalari yoshliklarida o'tib ketgan, ayollari men bittaman, shuning uchun birinchi menga qiladilar deb. Yo'q. Onalar bo'lgan taqdirda ham ajratish kerak emas ekan. Chunki ayoli ham bolalarini farzandi. Takim shu obrazim o'sha onasi ham otasini turmush o'rtog'i bo'lib, aytaylikda o'sha birdek bo'lish kerak ekan. Alhamdulillah. Mashalloh, men xursand bo'laman nabrot eshitib. Rahmat. Bunaqalarni kamdan kam kuzataman-da, borib. Boqib qo'ygan, oldi orqasiga qarab Kuzatishda davom eting. Pochizlar bilan ham efir qilaman ba'zi kunlari. Hozir keldik, ko'chada birga edik. Pastda qoldilar, men endi yozda chizdi ishlarim bor edi, shularni qilishga tepaga chiqib yoza olmayapman. Aydilar nima bo'pti o'zi? Mani aydim, ular kirmanglar, bunga vaqtligi yo'q. Men kirgan paytda bu yerdagilar bilishi uchun, чтобы mani erim bor, bu yerda kimnidir izlab kirmaganimni bilishi uchun, постоянно yonimda men o'rnimga gapirib bir narsalar qilib turadilar ba'zida. To'g'ri kelib qolsak, bitta mashinada o'tirsak. Yo'q, menda unaqa, men o'zi dushanba kuni bo'lsa bir hafta bo'pti. Nima edi, hozir отпускadaman, hovlida, bu yerda Amerikada ish qildiryotgandim, uydagilar Toshkentda. Bola chaqa u yoq ketishgan, dedushka babushkasini ko'rishga. Hozir bekorchilikdan kirdim. Ya'ni bu to'g'risida eshitgandim oldin. Kirsam, Mario chiqib ketaman. 2 hafta, 3 hafta men bu ishlar tugab boshqa kunga chiqib futbol ko'raman. Bitta ham o'yinni qoldirmasdan ko'raman. O'zi har doim World Cupdan ishda bo'laman, boshqa bo'laman-da, ko'rmasdim. Endi Amerikada bo'lyapti. Xudo xolasa 3 ta o'yinga bilet olganman. Meksikaga boraman. Birinchi o'yiniga Kolumbiya bilan o'ynaydi.
chorshanba kuni keyin Atlantada o'ynashadi oxirgisini Mana и degansiz. yana bitta anaqada o'ynaydi. Da endi O'zbekistonni takoy support qilyapmiz, yutsa ham chiqqanni o'zi yutuq deyishadi-yu, endi shundan foydalanyapmiz-da. Bu ham bir marta umr davrida bir marta bo'lishi mumkin-da. Buni kutganlar bor, nima deydi, yetisha olmaganlar bor-da. Mana misol uchun bilaman, Rossiyada bo'lganda 2018da menimcha ko'p o'zbeklar borishardi. Endi Amerikada bo'lganiga qiyinroq kelish, bu yerda viza bermaydi, boshqa qilmaydi. Bu Amerikani ham kiradigan joyga kirgizib yuborishdi. Kim bilan gaplashmay Amerikada sразу bo'lishadi. Trakchimisan deyishadi. Men aytdim, nima deydi? Faqat